ishina damu ane Robeson zakewa. Robeson zakewa. Dichi chinairenga kuna. Jimikiri ni kunjimika. Hero mdikansi. Eno nchidikansi nga mwani. Dichi akuna kunjimika. Neriko eno janjimikiri lelu. Hakuosha nao. Nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki. Dichi yenu makerishi atumbanji munyunza yejima. Mwaka yijimiki mwijina da tata, ni da mwana, ni da spiritu wajira. Mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu. Tiyenu, aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Mkwa Kristu wejima ukweti wunsahu windi wakulumbulula ochu chamuwani ni ukudumwanta na lulu indi kulonda cheshi kumona wa mwinu wanzambi. Munjila yenoyu mwifuda lelu chamzangalo kudiwana ni bambudami mana kwami kuno kukadimbiri kukaleni konda cheshi kuhanjeka hansangu yawa mwinu windi achuleji ochu chamkweleleli mwanta wechu Yesu Kristu. Mkwenzeni unakosha nindi mifuda lelu mkolombi ndinindi ulitena majini ndiyo mweni mkolombi shimuleni mwani handeni mwani Tunandi mwani kushe mwani vide ishina damvara yenanyi ishina damu ane Robeson zakewa. Robeson zakewa Enga mwani chamzanga mkolombi Robeson zakewa zakewa ndi zakewa yeshima yoyi mwani zakewa yeshima yoyi zakewa okay ichuma chamzanga likuduwana lelu mana kwami konda stretch kuhanjeka hampepera sangu jina kundami kuwa mwinu wenu no chuma mkweleleli mwanta wechu Yesu Kristu. Antiriri ni adina kuchumwa na chaino mpinji enda yambashana chaino mpinji mwitongo joka yao nao iwi yala hinyi kwiji Robeson zakeo hinyi tunasa kilimu na mpinje wacho chichi nga nukima na kumbidi ya kamera cho chichi ngana mlonga mjeshi kushumuna china dinga na kuhanda heno na tere kushumana nami na dinga chisupi mlonga china dinga na okula kwami na dinga na kufila nami na dinga na okula na kuna kufila kwa kwira nami na kai kuanta wanzambi na kai kuyuru na kekere na mwanta Yesu dichi mu kufila hakuna na dinga na kuyujola injira jina tela ni monumu weni wa mwina kwila ni kudi mwanta Yesu dichi na dinga na dinga mwana wa dinga na kuleja kuda kumpina wenda ya kuchechi so na dinga na kula masande school ama ana mbujoki enga ne china dinga kansi na tashikiri kupompa Sunday school church ya Methodist United na ile nga Sunday school hakuna ngana kudiko ni kumadina kupompa hero mchido wanyanya Sunday school ku United Methodist Church irungandendi kokweni kukaleni mwani kukaleni kunkemba kuna taindi kunikandi kukazomba side kazomba dikuweka ila Methodist mwani twaleke ni mwani mwani dichi chinairenga hakuna jimikiri ni kunjimika hero mdikansi eno nchidikansi nga mwani dichi hakuna kunjimika neriko eno janjimikiri lelu dichi after nafumdeo muna menji na ili ni kuitana ntwalejerenga nawo chera na kujimikide lekini machuka lekini kuya tashuka anda chachwai so amna mwene dichalala diyuma ya maana yeno dichi natasikiri kuleka kuchuka na tsikuleka kombi iranga neskirenga wona ngumjami iranga mukuita kampinji kanti kufunta mchengo mimi kwa enga dichi chugwira wana funtumde ukwa ngachene anjimika de dichi kwa dinga wona homa kwira na mulonga anjimika de dichi kufuma ina mpinji na fumi no mchengi muna mulonga o mkulu mpwa dinga na kutulombera era na kutangisha niwe na fumi no dino akwira twadena kwira netwa anaderuka kutangisha so twafumi kwena kuna kusandeso ninzani ntashika nikupompa kusandeso kuchengi kwao yadinga na kulombera kudi mkulu mpi brother Sukali Kristo nikatema nga twatashikiri chenga kuyanga hakuna dino ni chinale kiri chenga hakuna twashumi netwa tunakuri de tutashikupompera kusandeso kuhakaleni dichi chinza chena hakaleni mission ha Sundays tukuinza tukupompa dichi na dinga na kweska fukudeshi manama ne kutukana ne kwirangana ilanga ngamulo na mwe ne kuleko yuma inzambo gutira lowi kulondewa kengire muyulu lo madina kufira kwa wananjira wamwe ngamwa nchano chimuna koshanga na dinero kadena kama na nzambo kansenda kuyulu mulanga na kweska kuleka yuma hatama ini dine yana kweshima enga na chama fure lukina wa iwa tukana wanyiwelanga na pelanga no kaya kudinzambi muntu wa henga dichi kwa mketo lansangu mulonga nini ntwale kana kushumuna nsangu ele chikopo enga dichi na kurenga ho ni chinezi na kushika mchaka cha 2021 enga
na dinga pompa na lakini kupompa kusane siku nitashika pompa na wakulumpi muchipompero shingira muchipompero nga dicha mamwene nga cha mission dicho yero china dinga pompa na dinga na kumona na mchalala anga mwina de nga mulonga nami na lekanga kwida bima yatama dichi china lekeri na ili ku boys camp kusakeji dichi kusakeji kuna kwa dinga mkulumpi mwenjili nao Kennedy Muzala na yiruki wena ashakama ku chavumba nga diwe na na nga mwana atangi nsangu yumu nsangu yayi wahi atashikiri na mazu kumkanda wa Isaya nga Isaya chapter 53 nga ana mazu ana shumi nao chakule chadinga na kula mwanta Yesu adinga na kula ne kamtondu kanyanya kana kula hesek dauma dichi ni chamukabishiru mwanta Yesu dichi tangi shirimazo amavuni ni ku Aloma achinkele na kula memory verses dichi memory verse imwe achinkelo yadinga kumkanda wa Aloma chapter 9 verse kutashikira verse 31 then ni Aloma chapter 10 kutashikira verse 1 na ushikahina 10 dichi nadinga kulama na mavesi na dinga na kutongojo kamulonga adinga na kulumbulikira wanyi longa chino kutia na shumi nao nei akwila nawe yakwa mwinchinga witeje na kanakena kwela muchima wene Yesu verse 9 Aroma chapter 10 verse 9 disha aminu kutongojo kachungu ditala kunyima yami na dinga na kula na nekime wa nekula engana mtashukura me wa mulonga dakanyija mu dunini kwa na chenga mazwana mukide nao muntu kuiteje na kanakena na kwela muchima wende ni Yesu chala dicha mwindi wafiri wasankire emkufa so nukumona adi chambu na yume na dinga na kwela muchima wa kwelele iri kulega yuma yatama ngara munchomo wayi kushika muyulu nganga mukanda nawo kosumu wa nga zambo nga dichishimbia zamini muntu akwela mono wa mwino windi chinga akwelele muchima wende nindi Yesu omufirire hanshirije wasangire mukufa nga mwana dichi atangi dichema makwa kumkanda wa Roma chapter 10 so chadinga na utangisho na tire ngone na mazu adinga kumtangisha wa mimi kawa mina dinga nashika mahana chitwa muhana ya kutangisha nao ejmana putoli ejmana putoli na kanga mshikamashika kule makaru banjura nzambi dichi duna na dinga chinu kutia na mazu na dinga na utongo joka china dinga na kukuhwelela dichi nukuza na kuana nami kama na dinga na kudimba mawe nami dichi kufuma dini ifuduna ninjina kumtambula mwanta Yesu kumkuelela na mchalala dicha mchami wafili wasaunka na wakufa kwindi wenjina kufila yewe nami wenjiri kufuma mwichunga damu yulo akudizoza yena wadinga na kuinka ukalemesha anyelo adinga na kumfuka mina enganu ufuku ni mwana dinu akuinza akuikala nehyami ne china adinga na kutanga mukanda wa Zambini kwa nache na sunu ni mukanda wa Philippians nao yena wadizoza la kwikala ne ngambaye hakudike yena hinzambe wadizoza ekane asangu ya netu dichi ni kwizana kwa na mchalala kama na Yesu di injila hoho na china shumu mukanda wa Yohana chapter 14 na verse ya 6 yangamwa nao kosi yena ho di injila ni walala ni umi kosi muntu ya kuditata chinga kudiyena ho yangamwa so nini china dinga na kula ni china shikidi ndalelo neruki namchikupuna namwinewe mulonga nakwela hadi mwanta Yesu bai namwinewe na mulonga nalekwela me atama wanyi mulonga ni tutanga che mkanda wa Isaya anashumu na idimya iwa Yesu medne tabu ya mashiru yangamwa kumenso anzambi yangamwa dichina dinga na okula ni chinzi na tambula mwanta Yesu mwani ichuma cha mzanga lumwanta munalombulu na kashishi injira yenu ya wa mwinu chalala ichuma cha kumsakira nzambi mwamweke shirulo asweja kutoacho chichi onda ni nami tweshikuwanika mwilungada kutambula wa mwinu enga munalombulu nenu kwenda kufuma ku wansi insangu ya mwaita nsangu ya yuwa mwaitiri mifukune di muku chimwairi kuchipompero cha mission ino mnalekide kutanga na mkulu msukali kuna bishe kumpampu mnali mlenze na kupompa ku mission ne nanayi mnashiki insangu ya wamwini ne mwayirumbulira mu mukanda wa Nzambi kuli apostol Paulo ne Petro na wa Asia insangu mwadina kuita tayi ndiko adikuluwangesha insangu inaikushuma nami inaitile ngako mulonga chuma chinadinga na kutia ila ne kuipompelo na mbishoki chinadinga na kupompa nana nsende kuda kuipompelo na mbishoki na tile ngao adinga na shuma nao hakwela wengine mwanta wa Nzambi chinga uitashika kudome wa uleka kwila yuma yatama di insangu nadinga na kutia mkumatelo ami enga insangu yokushuma
yakushumuna kufa kwa mwanta Yesu yakushumuna ni china lumbulu kudi kapostolo Paulo netili koko enga mwana tunasakira mwana dichi insang china lumbulu kide kudeno enu ne mkufa lelo mukuya kuti nene kufa lelo nukwikala na mwanta mwana chuma nchikwichwara kuiwulu nyidimu yenu yawa mwana kuseta hindi chinshira mwana nyidimu yawa huko chuma nchikwichwara muiwulu chuma chikunchwara muiwulu mwanta Yesu mulonga na shikwelela hadu mwanta Yesu chikwele muri mwanta Yesu enga mwana indire mkufa chakubula kuseta nyidimu mukushika chochimo nene kufa chakubula kuseta nyidimu enga ilanga na kuhwele makore demo ya nyidimu hiyo kunchwala kuiwuluko nyidimu mulonga now ne tukutanga mukanda wa Kolinda wa Ephesians Ephesus enga chukwana nao nyidimu yawa dina mulongeshiro udehi muntu kuna mkwele demo anta Yesu enga chapter 2 verse 10 enga muntu asambira kumwamwini enga na luho na lulo anzamya kukuwelela hautashika kwenda munjira yatulongesha yode mu nyidimu yawa kwishi nyidimu yawa kuti muka Kristo nalemeni munjira tineri yakwa nacho muulu wanyu kudechu netukuzata nyidimu yawa kwashanginga kuleka ujira kuleka kuchukana kuleka yuma ina yahera inzambi kudi inzambi muulu Diyuma katwingisha wanyu necho ndi twachiruka de ndichina lemeni mudi chuma ncho katambula kuti mwanta hakwira nyidimu yawa ndimu yawa kuti muntu mga Kristo ina lemeni de hakwira mulonga muntu mga Kristo eje mana mkwele de mwanta Yesu ana wakatambula ufwetu dunu ufwetu wakautambula kwesikeja ndimu ina adinga na kusataye nga mwana hamaseke diana mazwana oshini mukuru mpia akoba nindi chikwere cha kubala nyidimu chafu bae ne chikwere ruwanyu chikuwelelu ilanga chinga chidishi nyidimu ikumwekesha kudana abula ukwele nao imuntu wakwelera de ilanga hidi ya mwinanga wana achimuntu muka Kristo eje maona mwinu watera kuzata nyidimu ya yuwahi mulongadi injira yalongeshe de inzamini twendela ngamo eno chidikanda tramwini nuku tramwini anzambu wadi walongesha de injira ya kuzatila mu wamwi kwishi mazu inyi mkosha kudantanga jechu eni nyaka seya eni Zambia Sweje kuno kumukala wetu kukaleni munaiti irungada mwanta wetu nyaka se mazunyu mukuleja kwetu na kwimwana cha ino mpinji barumgeni mwiwoshi mwana kamera kono ngamwa nchina sekeli neti katataka ela chine manichi natelu kuleja ku ana kwa jami kulumpia hela nami aya jami eji madina kutala nami mulonga tunashika munu mukala izdina dinenza lumuna nkashi dituna sweje kutia izida kutena nao nei uleka kwila yume yatama ewoka ya kuiwulu yalenewe yanga kuchipompelu woka yanga kuiwulu ichina teri nileje kuna kwisonga mshanami kuzata ndimu yawa hela kuyanga kuchipompelu hefu ela mulungu hicho kwa mwinako chuma china teri kwa mwina china teri ku mwina nami ndichuma changa mwina deni nami yo kushachikuelele mundu wanta Yesu na chikutia mukanda wa Yohana chapter 3 na verse ya 16 verse 12 kadehi now chasweshe nzambi kukenga mpata ya munu mwishina wa hene ni mwanindi umuhoho o Yesu Kristo wajila mulonga muntu kumkwelela aheti yeno mpinji kumkwelela aheti umuhaya nyaka akabuli nukunonga dichi chuma chuna tele kwila kushawo chikwela mundu mwanta Yesu na kumkwela muchima wei muchima wa kumkwela muchima yeho nei wa fili wa sankule fuda mchisachu di chuma china tele kwa mwina ne china shumni mkulumpi Petulu mukanda mkulumpi kapostolo Paulo mukanda wa Aloma chapter 10 na verse ya 9 now ne ukwitesha kana kei na kumkwela na kwela muchima wene Yesu di mwanta wa fili di ukumona wa mwini baye kuyanga kuchechi efu mulonga chinamona ngamu ne mukumona kwa muntu wayanga kuchipompelo efu ne kanda mwinewe nerukina mwalondela nkuna kuchipompelo kwa mwino walondela ngakwisuda nzambi isuda mwanta Yesu nsangwewa dichi eneona kuzebangila ku efu kuilanga kukwelela muchima weine ona ukabisha wo mpinji yeyi dichi dini efu dalelu heno kanda ya azunga shuna na before it's too late heno kanda ukisimpinje evulu dimpinje wayo na inu mwani yuna teli kumkwelela mwanta Yesu yuna teli kumona wa mwini mulonelu kuna mantu amavulu adina kufila wa mwini adina kufila nawo ayimu iwulu nilanga dunu walala hiya nelu kukoku dichi walala diwa weniu wakushawo chikwela mdu mwanta Yesu mwani nga mwani michinadinga chuma cha mzangalo kuduwa na hamu na mkulumpi Robeson Zakeu akuno kukaleni kufuma yena kuna kushikola kusibiyu kuinza wo kulondacho eshi kumwekesha unsawindi wakukuwelela kulonda ntanga jetu eni Zambia sweje eni nyaka seya atweshi kukwatila kumana ninetu amu tunakuhosha lelo
twadinga isupi twadinga adimbewa ne enu ejima twaikenga ndi hana afumi hichukufwila kumwekesha unsa wokwerera kwechu kulonda nineno aweneni eno awenenu mwikali na mpinja kupakula mu mkanda wa nzambi mutweshikuwana chana asoneku ndichunairembele linechu lekenu kuchinchikisha nchima yenu lekenu winyi lekenu ntadi tuikalenu antu adizoza tufunteni ku mkanda wa nzambi tuwani chana asoneku mu mkanda wa nzambi wa mwinu hiya utambulanga hakuya kuchipompeluku wa mwinu hiya utambulanga hakuima na muchipompelu na kudana kenaku wa mwinu hiya utambulanga kuleka jinshiduku wa mwinu hiya utambulanga kusata nyidimu yali wahuku ilanga chinga hakumkwerera mwana kanzambi ya umwanta wechu Yesu Kristu. Munadinga na nami bwamde nuneidikalu wana Kennedy Kajinga kunu kukaleni kuhanjeka hamu na mkulumpi Robeson Zakeu tunaoshi nechu Talenu mwane nemdila maru uchekala yuma munakinga kura mkulumpi Robeson Zakeu anatweshi kuichumi na hamonjini mwane 0972601477 Oshenu mchengi 0972601477 Ninami nawa nemuna kinga kunkwata mtemesheno amonji wami 097-220-5544 097-220-5544 tunasharish Talenu mazukuma tunge jima Talenu Talenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu Talenu 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 masukuma tunga ejima aeseki mutena